Ambassador Dr. Olara Tunu Okarwo Kamaleng mi nyutu tamme ki Loke Ikom Gien Mauti me Gulu City. Ma Gulu City ka wipo gang violence otime ma bulli ma ko panga ma wuna video ne kilot go go dano makumberi ma wangione officially dana chieti confirm motor statement of police kono ber ka time disagreeing and reports ranking pointing ninga te no ta as a result of lot makigoyo and again mountain me enuni dan ma polo reacting in enini ento nen ginma la diet ambassador Dr. Olara Tunu wajo no temme buricia bichel muka li shol peo miro wale arranyi maketemo iko misa chagolani ki jo mainer mabu biro mere kayenyu kui maeni oro beye nate mopo bal ka biro kayen ketemo gimali komgi ki gulu makar meno enginjo ma buti marani ko bisa jagolani kichwaro gimeti marani idoha padano te buti mi doha duchu buwe doha pachuri te buru doha pa Banyankole te buru doha pa diman balao buru doha pa indi te buru doha pa joma a kamukene kikeme kidoha pa Olara Baganda kekem utika na jemini eni Ani peni tijo mo magemiru tugo kilano imiru neni Acholi ki Baganda kitika tele ni Acholi pe yeni wood Baganda biu tim campaign ya Acholi ni Acholi pe mero ni Baganda ko tim bi achara ya Acholi mo mara ngape mo tigi doga ne Gulu ero a kono kimitiana we repeat no tino ne we chul school fees no balu girano wayam chon Acholi joro na a ki mari ko aki West Nile Karamoja Sudan buda Acholi ku chamu wa kebe ya Acholi man pikitwa mirwa kwela wa chiel kidwona chiel kichune chiel pe wa ye ki gere mi dogwa pe wa ye ngati mo uchiro wit ma wan wa pori kido Lok pa Dr. Olara Tunu ni binu machalo la po wich bora Acholi ni wan pe wa miara poka kaka wa pere ye and that's it chwak Museveni chwak na dala mfabi chwak boy wine nyonga moy ken imirni edo pede delle na Acholi weng tika chwak boy wine nyo Acholi weng tika chwak Museveni wan wa ngeo po la kar ka menda tika Loke no wana Acholi wo mo kama ka yo bot don chingwa no where Acholi manoti opposition Enoni is not the only reason. Acholi nyingi dongi bala matek kachi in ibela tien kwana chen onyo ri chen kinyo na Acholi ti coin doki na Acholi chalo jo maraju in fact kaki weng mi Uganda dega Acholi that's the fact to twale madongi na pe nyurne ne dong deglo chi topic ene pedaga la ko dok hen chalo adiga kelo sectarianism and atiga pun we chureni timi mayang chon o wan kinero wa chalo jo marajuni mama gono chao kene wana pa watimo mukene beno watimo ero no pe o we romo ki weko wilobu bor jo mategel wen and peti Uganda peti Africa I Germany ki kamo kene Russia kwenani America Japan John Bare Napoleon gi ni yam John belul wen mategu dogul wen kiti chalo kaka palinga langi Vikings I Uganda kan peki bi waje kituni Acholi yam belul wen mategu mata no kibi wen John belul nego luming lu chonya and kibi degu Uganda treating history patek in the past chalo gin mapier tek Uganda treating history patek in the past chala chonya
Jo mene ano poli gulo ni. Peni genda tampe politics total. Dr. Lartunu. Ki jo mukana chalo maklo chola gi. No. Jo ndiga tamu pe nyimpa Acholi. Donc in ma put pi chiro. Chao participating. Ite ming. Kay pe nyeo kay Acholi. Kadong Acholi. We go boy come kama wa ye. Kachala wan lo tieno mo wa don kar mi camp. Penny will warn when enter we live gunwe come Acholi dong ya. Madong Lwen is not an option. Dog Acholi premier ko dele ni gine dong ginyo chwa ko president mon lawyer unyo ke lo president manyen lawyer kom. Weka okay na ko time bombe ko komgi. At least kong yin wadong bet pay ye. One may kong nung nena. Pick a gimo la kachi when oh. Sunflower pon te borgi kuja. Pon ken gang borgi. New strawberry. Giana yo beru ka dele me chwa kholo chi recharge wi bomi wi ngo. Acholi kong beru ko temberu. Chalo jo ma kai kar ku ki bo ke wa ni bi wan kwal ku kwala. Mso wen kwal ku kwala. No tayar mer jemelo rupe style. Jemelo beru cha wi dar nyana. Ti no riago ti ye. Loke ene lo mo pe attack doc compromise me be pay and jo mo be involved. It is very ugly ni police. Tiga mede ko kimato chanyo mudu michung kama gwok genti ye DPC ga RDC gi la bo bringing John to book at least mi yarke mi chiro kadong vuj pe ground to en yedge bien video su be kaweng en pelo mo nyota ni yenye yuera. All these years, I want to be running activism, la bon politics ye, kengogi. People around losing a ta, kumeno. Tiana for jo mulo wen. Jo ma put pe oker teach. Talent security leaders. RDC easy. The moment around watch you, and then chalo la we don't be doing wigi.